Brazil has huge markets in almost every area, but I would suggest concentrating two specific areas. Infrastructure, because Brazil really needs and is planning to invest a lot of money in infrastructure, and also consumer goods. Brazilians have a growing middle class that's buying a lot of consumer goods, so that's also interesting. I would suggest to take a long run view. Doing business in Brazil can be very, very profitable, but it takes time. Absolutno so bile zelo navdušujoče te prve izkušnje, da ravno so nekaj let trajale. Se pravi, treba biti predvsem vzdržljiv, dolgoročen, kot Slovenci smo. Potem pa po nekaj letih to poslovni partnerji začnejo spoznavati, te osebno spoznajo naše navade, našo trdo delo in potem začnejo to tudi spoštovati in takrat naprej dejansko je samo pot navzgor. Zelo intenzivno povpraševanje po softverski industriji, po IT, kjer smo tudi ambasador. Potem pa seveda tudi nekaj drugih povpraševanj smo že imeli, predvsem iz stališča gradbenih projektov, potem iz projektov šiviljskih strojev in tako naprej. Zelo odvisne, zelo specifične niše, ker je to zelo veliko tržišče in največkrat, ko pridejo zelo specifičnim povpraševanjem.